Vous écoutez HITI FM. HITI FM, la plus belle des radios. I te ho nei o te mo operu me pinipini o ruai hara mai mo tapati atu ai nei ho o ta oro mo operu nene pro e mo tapati atu te era ia har amera a tafifi te era na mama poro tapati e te me ho ama me horo trai ai te mo te me te area e me hororo e tara hoa ton a horora mi te a te mahar me e perera te me horo atrano te operu. I roto I chopeto ma ho atu o rua? E ti tiuru ia tare amete ia. Nene ho arai roto to chopeto ma. E unen o rua ho oi, ore rai hapono atu o rua e te anei, te ti anei? Aita, i unei noa. E rau e no a tana ini noa. E rato hoa te iha no meriti, ta auto e hin al hamaruru roto a te atua hal meriti tamaua ia. Turu se o, ai te ihara no tui ratira. E hia moni ta urua ho nei ta urua o tu uperu. Piti hanere me Mama Roura moni tano no tara no ni te me pu ho ia. Ai ta me tano ia mau ai te mau man o e hamara. Tano no ni te ra moni tano no tara na tato. E haturu porau no te ora anen he e ora I te I pa tautei. No pro e ne ora ne ho e ora. No trara mea te vera ho e ti turu to i tuito. Me te peu e mi tuito o i whanho trahi. Pe ene me hui e. Manono arai atai tan a me he te uahu e ai me hui e. Te ve me ene me hui e har o i tu. Te me hui hari e hapu e han atua. Ene me hui e. Ioi whata et oe. Me proto oe no tu et oa. Tan a me ine me hui e roi e. Na hei mea te rea te wahai mea e whiro atu no te ora. Tarara e tia mau hape ape ara te rea wahai no te mea te e te whaito moni me he ruma matano I e ahui atira no Huahine. Maruru to me mama te mo mana o ato. Maruru me te. Vous écoutez HITI FM. HITI FM, la plus belle des radios.